Violeta Ž, ćerka Marine M, koju je u selu Trešnjevica kod Paraćina ubio sin njenog partnera. Za medije kaže da je u njihovoj kući zatečena stravična scena. Ja sam se juče popodne čula sa njom, ništa nije slutilo na tragediju, a onda su jutros javili najstrašnije vesti. Moju majku su zaklali u krevetu, tragovi krvi su po cijeloj kući, kaže Violeta Ž. Prema njenim rečima, ubica Marko P, sin Marininog partnera Miloša, prvo je ubio nju, isprevrtao cijelu kuću, pa otišao da ubije oca. Prvo su zaklali moju majku, čuli smo da je kuhinskim nožem, ali on nije nađen ovde u kući, pa su nam isprevrtali kuću, lomili i čupali sve. Posle su otišli kod svog oca i njega izboli, ali je srećom živ, kaže ona. Markova sestra Milica P pomogla mu je da povrede oca, ali nije sigurno da li je bila sa njim i u Marininoj kući. Ovo nije prvi put da se dešavaju incidenti. Milica je Marinu ranije tukla, ali niko joj nije ništa mogao jer je bila bolesna, kaže nam Marinina sestra. Marko je, prema njenim rečima, bio dobar prema Marini, ali je kasnije on promenio ponašanje. Marinina porodica sumnja da je motiv bio novac. Marina je dizala kredite za njih, dodaje neutešna porodica ubijene. Inače, povređeni Miloš P ima još dvoje dece koji ne žive sa njim, a Markova i Miličina majka ne živi sa njima, jer se nakon razvoda od Miloša P otišla u Zaječar.